Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jaa'a bikitabin kasyamsi wa duhaha wa bisunnatin kal qamari idza talaha man sara fi daw'ihi ma sara fi daw'in nahari idza jallaha wa man a'rada an daw'ihi ma 'asha fi dhulmatil layli idza yaghshaha. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh khairu nabiyyin arsalahu Allahu 'alal 'alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Salawatullahi wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumi la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani wa zidni ilma wa arinil haqqa haqqan warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batilan warzuqni ijtinabah waj'alni mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana waj'alni birahmatika fi ibadika as-salihin. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puas amban kepe nanglit te bisya Allah taala duk kapanalawat te bisya junjungan te Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukbal tebi pagsarang syukurin sa Allah subhanahu wa ta'ala ti ane kita bi isab pinagkaswa-kaswa we ne pabalik si salung-salung inin iene si siris tebi inalenan we kutargib subuh-subuh. Pagsyukuran ten bi puas amban kepenunay tebi dembua amban me tamanan hajj ne patut tunay tebi iene fardu subumiaan. Ga pe kita bi tuli duk ga pe kita bi palanew masih begitu pakale ini si tenged syara manara Allah subhanahu wa ta'ala ini domban dalam Quran duk nubud amban ini bisara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian magsyukur puas amban kaabsente di ilew tiyak na kita bisab keurungan wa Allah subhanahu wa ta'ala rezeki supaya makapag-anli supaya te continue tebi ini bakas katagnaan tebi may pelebe-lebe miyaan. So inin amban ni'mat Allah Ta'ala kemun. Hada min fadli Rabbi. Inin amban kalabiyahan Allah Ta'ala. Tujuki tebi kemun. Mula-mulanin si ginhawaran ko. May pong tinai kalasahan tesebbi. Katagnaan tebi inexplain pasalan iene bid'ah. Pasalan hinang bahau piniisi dielem agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ubus, te explain te bimiyaan dibahangi nilay. Iene pasalan me parkala pegdunya duk pasalan parkala sin pag-agama. Kesembungan tebi bangway bang niya hininang bahao pineisi dalam agama tebi Islam alenan tebi haram doge manjari hinang tebi. Ubus bang may hinang baha o si parkala pegdunya gay me kiine. Kome Hilux, electric fan, kome cellphone, duk siya di pebilai. So kepetaran we tebi kaida, way bang parkala dunya bisan kenianen baha o okay rusiki tebi hininang. Duk gay me kiine bisan binebegan, pegge kaidahin, al-aslu fil asya'i al-ibaha, asal-asal kemun, data bulak dunya inin parkala peg dunya. Lune ke makan makanan, lune ke kakayaan, lune ke kapanyapan,
al-ibaha, halal pinag-osal weno. Malaingkan bangtek kadalilin, duk bangtek ka miaan pagesin, amban Quran duk amban hadis, we parkala miaan hinaram si kitibi, ge manjari miaan hininang. Upamanen me badju, asal-asal nin halal si kitibi kemun, sa pegtek kadalilin we haram mga sek badju amban bulawanin, amban yen ge asek tebi. Asal-asal kinakanin, halal, ga niya mian kaharam ni, malayingkan bangtek kadalilin amban Quran duk amban hadis duk amban pelengan sin me keulamaan, we parkala miaan iene miaan haram, so mengkin tinggalan tebi. So hangkan nebisan kinakanin asal-asal nin halal, pagtaabot tek kapagesin we haram bawihin, ge manjari kakan tebi, pagtaabot iene tek kapagesin, gay halal si kitebi iye na mamangan mangga te sumbaliin, bisan pekenean nin sapi atawa kanbing, pegge tek kadalilin mages we haram, hangkan nige kitebi manjari miaan mangan iye ni inalena nuere me barmai, iye ni elum si data bulak elum data tahi, hangkan ni kitebi gay manjari mangan me tege taling, kome lion, kome tiger, sabab pigetek kadalilin peinte mages we miaan makajari kakantebi. So pegua iye amban dairah, amban kaidah, we asal-asal sin kemon miaan data bulak dunya tu halal, amban makan makanan neke atau akan sampai kepanyapan, sampai kekayaan, sabab miaan iye ni kenya dalil nelewe miaan haram. So magua bang dilem pag-agama, asal-asal nin gay kitabi manjari ngehinang, asal-asal nin haram, malaingkan bang niya tek kadalil mag-aka we miaan hinang. Asal-asal dia lem pag-agamahin, gay kew manjari ngehinang dembuak parkala, samantaran ga niya dalil mag-aka we parkala miaan hinangun. So asal-asal nin gay kitabi ng bahayang, sa pege niya dalil mag-aka, when ang bahayang kau minlime deelew, puno ng bahayang. Asal-asal nin, gay kita maghaji. Sa pigi niya, dalil mag-aka, we maghaji kew, so hangkan tehinang tabi hajiin. Asal-asal nin, gay kita magpuwasi. Sa pigi niya, dalil mag-aka, we muwase kew bulan puwasi, muwase kew hamis duk arbaa, muwase kew mintelu delem deelew, min delem dembulan, muwase kew Ashura, muwase kew Arafah, niya dalil mag-aka we puwasihanon me elew miyan, amban miyaan puwasihan tebi, lune ke pardo atawa kan lune ke sunnat. So, leis miyaan may pong tinai kalasahan, miyaan teddo tebi, we bangke niyaan nin pasalan pag-agama, asal-asal nin at tawakuf, gigi tebi ngihinang dembua parkala, samantaran ga niya ngandaki tebi, we hinang tebi parkala miyaan. So mian shortcut atau akan kapandakan sinteddo tebi iye ni mian mepelebe-lebe mian bangkam upama baya paluhaluha pe nga tao sitengen bebini syarakuin inen payamanun bi part 1 sintapik tebi inen ilay bangkaggu atau akan ilay bangkag pasalan iye sin hinang bahao antara si pegdunya duk antara iye ni mian si pag-agama. So mainin may umat Islam, miya pebaya peselet ko dehelu amban miyaan peasek tebi si continue sin tapik tebin inen. Pagabang ako mayaman ni, yene may kakayaan pegdunya kwe itu, development hadja sin me iene miyaan tehinang di zaman tagnali atawakan kekehinang di zaman tagnali. So yene me miaan Hilux upama atawakan kwe motor atawakan kwe me ine-ine ni. Yene pasakatan tebi. Kwe me train upama. Ibarat na inin kwe development hadja miaan sinme sasakatan di zaman tagnali. So mga kumayaman ni ruman hepinin bahao. Niya ni
andang alin nen sasakatan sumagwa megseddi hadja si wantuk. Kome upama sasakatan tebi Hilux iyan, atau akan me Corolla iyan, atau akan ine-ine ne model nin, atau akan me motor tebin iyan, niya iyan tagna alin nen inalinan sasakatan. Sa pabantuk iya hadja si me himar, pabantuk iya si me kura, pabantuk iya si me unta. So bang di alin nelega ruhalin sasakatan. So ang payaman no, development iene sin sasakatan kuituin inen amban iene sasakatan sin jaman tagna. Lemikian kome cellphone sa iyan duisab. Development hadja iene sin communication sin jaman tagna ubus padangkat development mag-develop si jaman kuituin inen iene miyaan kome cellphone inen atawakan pagtawag inen. Pegi jaman tagna metuulay, bang siya mag-contact upama, amban lebay sulat, miyaan amban lebay risala, duman na jaman Rasulullah, yung yabot iya naga pete invento cellphone, bang kita bi mag-communicate, antara tebi, duk may usba tebi siya abroad, bang may tegal metudilem Saudihin, lagi may 30 tahunin na teseb bi jaman iyan, bang kambaya mag-communicate duk me iyan miyaan kinausbahan tebi amban lebay sulat. Amban lebay miyaan sobre. Pinebuan nang kin kita may kapagsyambong heling duk siya. Miyaan may bulanan. So bang payaman tebi mag-develop iyan communication inin. Pag communicate aahin, so tahinang iya may gadget. Tahinang iya tagna-tagna cellphone. Sampay mag-develop iya tahinang iya may Yahoo. Jaman metule Yahoo Messenger. Sampai develop iya na yahumian, niya pende mag-come to come. Sampai aan na yahumian, paganti iya na messenger diyan Facebook. Sampai may kipagpesen pinesen, kita bipatta. Sampai ekka na isab application bahaw, sampai Zoom. Dumanhad jahat-hat dendangan may kipag-istoryin. Manjari kita bi miyaan conference, mag-ekka-ekka. Ban pepiye, lagi iya na si may technology ko ituin iyan. Iyan si may application ko ito niyan. So, payaman no, iyan may karadyaan atawakan may cellphone atawakan iyan kemon application peg communicatean nuruk akwe ito, peg sugbatan nuruk akwe ito, duman inin bahao. Niya jaman tagna, sumaguwa, pabantuk kadya si alen sulat, pabantuk si alen iyan peg pebo orisala, pain bahasa Arabin, amban may Makkah tudyo Madina, may pong tinai kalasahan. So, mag-develop iyan pakaradyan inin, tinang may cellphone, tinang iyan miyaan may Zoom, tinang may Messenger, tinang may Yahoo, Messenger jaman li, tinang may Facebook. So, sa bang iyan di alinin, iyan pinain pag-communicatean iyan pag-konekan garuhalin. So, bang payaman no, bang palalem-lalem, tabi ahat-ahat, pikilanin may pong tinai kalasan. Lune ke amban may miyaan sasakatan. Lune ke amban iyan miyaan may kapanyapan. Kung may cellphone miyaan. Atawakan may pamanganan. Kung may lalay iyan, so dumanan bahao. Niya alin nin jaman tagna pamanganan. Niya alin nin jaman tagna pegsugbatan, peg-communicate. Niya alin nin jaman tagna iyan sasakatan. Sumaguwa, megseddi hadjaban tuknin si jaman tebi kwituin inen. Meg-develop ne sabab iyan peg-develop sin technologies si jaman tebi kwituin inen. So bang payaman tebi duman inin bahao. Me pong tinai kalasahan iyan me parkalain inen. So duman hadja balik kita si jaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mismo hadja balik kita si jaman metetto bilay. Ine pamanganan din, may pansing, may ubag upama. Atawakan iyan, may lalay amban, may kayo. So bang payaman, no, inin ga niya, tanto kuwe ito, may maglalay amban kayo inin, may mag-sweet duk, may pansing inin, pansing iyan, kituhan biruhato, ubag hadja manamalan.
Mian, nabang payaman, tibi mismo may metetueten bi. May mangan, may dialim inin. So, mag-develop, may pakaradyan inin. Tahinang may metal tahinang may Stinglish, tahinang may mian, yene kalderote bin iyan. So, duman iyan bahao, sa development hadya, chin iyan kapanyapan chin jaman tagna may pong tinai. So, hangkan, mian, iyan may bisarate bi, uwe bahao cellphonein, uwe bahao mian, may sasakatanin, uwe gani si jaman Rasulullah, niya sumagua, sedih hadjapan tuknin, duk iyan si jaman TV kwetwin inin. Kwe may kipas, electric fan upama, kwe may aircon. So, development inen, sin peggekab. Peggekab. Development sin may ine peggekab no, nangibot, mayaan ko ito, niya pero siya peggekab, sumagua. Pesong, iyan may peggekab inin, tayo ng electric fan, tayo ng may aircon ne. So, may pakaradyan inen, mayaan, bang palalim-lalim, tabi ahat-ahat panaliin, duman bahao, sumagwa, mag-develop hadya iyan may karadyan jaman tagna alay tahina, sabab pag-develop sin technology, kwetwin inen. Manjari may umat Islam, inin kakayaan sin pagdunyahin. So palaton kita si kakayaan pag-agama, kung ipiniinlay, gay kita manjari nga hinang samantaran ga niya dalil mag-akaway hinang te. Lunek dalil amban Quran, amban hadis, atawakan amban iene pelengan me sahaba, pelengan me sin salaful umma. Yene me keulamaan jaman tagnalay me pong tinay. So payaman tebi, iene hinang sin pag-agamatin bi, duk kita bigay mura labo si hinang bahao, indananon bi me sinubahat ko inen. Katagnaan ko lawi nubahat dambuwa sumagwa balik ko, iene number 1 inen, ngabot ubus tebi, me pong tinay kalasahan. Number 1, ay yakuna al-amalu muwafiqan lisyari'ati fi sababihi. Suway kanya an amalantin bi, tumuhot si aturan sincara iene si sababan binettad nilay. Isabesebun bin inen, ay yakuna al-amalu muwafiqan lisyari'ati fi sababihi. Subay kanya annen hinang nuntura ta bulak dunya inen megtuun iene duksyara si sabab ni atawakan si sababan maananen subay iene hinang nun atawakan amalan nun petuhut si syara iene si sababan binettad we syara ali. May umat Islam niya may kekehinang pinag-connect we Allah subhanahu wa ta'ala, pinagsugpat we Allah ta'ala duk sababan. So, iyan sambahayang tahiyatul masjid, sababan nin, pagge umasik ke urem masjid. So, sabab, ke umasik nurem masjid miyaan, dinaak ke ng bahayang 2 rakaat. So, yun sambahayang no 2 rakaat paasek no si masjid lay, jinari, pegge tumuun sababan nen, sababan binettad we syara, iene sababan paasek no delem masjid lay, nahangkan na niya sunnat tahiyatul masjid. Sababan puun niya sambahayang janazahin, pegge niya mati. So, sinabab amban kamati dembuwa pong tiniino, paatag iyan isang bahayang sin janazahin. So, bisan kayo ng bahayang janaza, may pong tinai kalasahan, sinabab amban iyan kamatirembuwa pong tinainulay, gayman me kayne, pegge isang bahayang no janazalay, isang bahayang no sambayang matilay, megtuundok sa baban iyan binettad syarain, kamatay dembuwa muslim yaan. Nang bahayang kayo ilahu, paatag sambahayang ilahuin, sinabab amban iene ke ilahu mataelew lay, atawakan ke ilahu bulan lay. So, sinabab amban ke ilahu bulan, sinabab amban ke ilahu mataelew, so paatag iene sambahayang
ilahuin. So, may pong tinai, may pinagsugpat. We Allah Ta'ala, sababan sambahayang miyan, dukka ilahu, mataillew. Nambahayang kayo sambahayang istisqa, sababan ke getem, sababan ke uttara. So, pinagsugpat, we Allah Ta'ala, sambahayang iyan istisqa miyan, sambahayang pamakuulan, duk iyan ke uttara ali. So, pun peniya sambahayang iyan istisqain, sinabab amban pegi peniya uttarain. So, may parkala sababan miyaan may pong tinai kalasahan. Kainin manamalan sabab illa. Si syarat sin Islam. Waygay ng bahayang dendehin. Sinabab amban kehinayid. Sinabab waygay manjari muwase. Sinabab amban kehinayid. Sinabab amban pagibakas keilaha. Sinabab amban miyaan bahunganak, ga pawus tipas nin. So miyan sababan binettad wa isyara sin Islam. So ina sababan sin pag-ibadat no, wang binettaran Allah Ta'ala sin sababanin. So subay tumuon, iyene sabab paghinangan no ibadat lay, iyene si asbab binettad wa isyara sin Islamin. Iyan number 1. Napangupama niya ngimbento. Sababan seddi amban sababan binettad wa Islam inen yene mekehinang nye dembua amban parkala sin bid'ah parkala bahau sin agama pinesipit we ne delem agama megimbentohin buga tebettad we syara sin Islam pakarajaan miyan. So pamanen kahaba paasek dembua aamiyaan atawakan aku kaba ku paasek dalam rumah nambahayang ku 2 rakaat. So tinilaw ko ine sababan way kyo nambahayang 2 rakaat sambahayang ine sinambahayangan no iyan kaba no paasek dem rumah nambahayang kyo 2 rakaat na ine sambungkun pen ku sababan panambahayang ku iene 2 rakaat di dalam rumah inen pegge umisi ku di dalam rumah. So maananen hininang we nu sababan yene peisinu di dalam rumah nulay ubus ien panambahayangan nu 2 rakaatin. So hininang we nu sababan paasek di dalam rumahin atau akan paasek nu dalam rumah nulay sababan duk tehinang we nu sambahayang 2 rakaatin. Cholay si miyaan me pong tinai kalasahan, pain ko si kao, ataw akan pain bisi ako. Ops, gay iyan manjari hinang nu, iyan parkala hinang bahau piniisi dilem agama, we pegge sababan iyan panambahayangan nu iyan, ataw akan panambahayang nu iyan, sabab ga binettad we syara sin Islam, kau hadja meg-imbento sabab iyan, iyene ke umisino dalam rumah iyan, we niya sambahayang 2 rakaat kaba no peisi dalam rumah. So, tampal, may pong tinai kalasahan. So ine sabab, ininbento we, uus pinagkonek we nuruk iyene si alin agama, tantunin teed, game ya anjinari, sabab begge ga tumuun sababan, iyene hininang sabab lay duk iyene sabab binettad we syara sin agama Allah subhanahu wa ta'ala. So inin may pong tinai kalasahan number 1 ay yakuna al-amalu muwafiqan lisyari'ati fi sababihi. Subay kanian hinang nun yene megtuun duk sabab binettad iyene syara lay ga dapat. So bang ke umisi dalam kabun kaba ke umasik dalam kabun kaba ke umasik dalam kabun nambahayang ke 2 rakaat atau akan memasa ke upama Quran hinang nu sababanin ke umasik nu dalam kabun lay so tilaw te ke we ke umasa Quran kaba nu umisi dalam kabun sabab kaba nu umisi dalam kabun sambung mo siya kuin sababan nin pun kuinin masakuran sabab ke umisi ku dalam kabun inen. So hininang we no ke umisi no dalam kabun lay sababan iyene pagbasa no Quran lay.
So lay si miyan pain ko si kao. Oops! Game yan manjari. Ban keniyaan nin ibadat. Pag ngimbento kew sababan. Iyan si parkala ibadat hininang numiyaan. Yene sabab. Ga megtuun duk iyan binettad we agama Allah subhanahu wa ta'alahin. May pong tinaiklasan. Pagi ko ni pinili. Asal-asal iyan miyaan agamaten bi at tawakuf. Iyan perehing kew. Gay kew ngihinang samantaran ga niya mag-aka. Dalil we miyaan hinangun. So dembuwa ang banan si inin. Iyan may asbab. Binettad we syara sin agama Allah subhanahu wa ta'ala. May pong tinaiklasan. So inin number 1. Sababan syara. Syuvay pinetunwe tewi sababanin si binettadwe syara sin Islami. Umbul duwe ay yakuna al-amalu muwafiqan lisyari'ati fil jins. Syuvay keniaanen kekehinang nun megtuundok iyan binettad agama Islamin fil jins. Iyan si bayuan binettad na miyaan. Sa ingi bantuknin. Niya me tartanto bayuan binettad we syara sin Islam. Me pong tinai kalasahan si tinged pakarajaan ininen. Si tinged pakarajaan ininen. Kung may upama pagkurban. Jins binettad we syara sin Islam atawakan iyan bayuan binettad we syara sin Islam. Al-an'am do. Unta, sapi, kambing. So iyan pagkurbanin. Iyan inalinan were al-adahi. Atawakan isab, iyan niya may mahaduratul ihram, tahinang wenu. So pinain niya damne, pang may sipagadyan, niya laha subay buusan no. So lisman kambing. So binusan no laha nin. Atawakan bang keniyaan nun maghadji ruk meg-umra elande tamattu niya inalina no repende damot tamattu suwe ke megkurban numbali lai si miaan Masjidul Haram. So bang payaman no me bayuan sinumbali inin mula-mula adahi yene miaan me kurban pente duman si mea maghadji unta sapi kambing luklamud ne kabew si bayuan iyan jinsul bakar. Kome pinagkakan may kepong tinahan tabi maraw na may dilem marawi. So lamud miyan amban jinsul bakar, amban alen sapi peinde. Iyan kabew miyan. Lemikian si medam bangkyo makalanggal mahduratul ihram atawakan si maghadji kyo inalenan nwere damot tamattu kailangan kambing. So miyan jins bayuan binettad we syara sin Islam. So gay kayo manjari ngimbento bayuan amban kao. Penu sinumbali kun himar. Sinumbali kun kura. Sinumbali kun miaan meibid. Pagay ba sa halal do. Nagay miyan tinayma iene miaan pagdamno miyaan bangkyo may makalanggal mahduratul ihram. Si may basa may bayuan siya diyan ban may kambing miyan. Pegge we may kihinang kyo parkala bahao ga binettad we syara Islamin ine bayuan na miyaan. So eru tepet binettad aga masin Islamin pegkurban pag-arahi ine miyaan peinte unta sapi do kambing. So, peteg-teb kiyo taman miyaan may pong tinaikalasahan. Nainin, jins. Binettad we syariah, binettad we syara, kailangan bayuan iyan tetuhot nun parkalamiyaan. Sa duman maana nila, igay manjari, may pagsadakkan o ibirin. Duman maana nin, igay manjari, may pagsadakkan o farasin, faras, iyan kura, kurain takakan, iyan miyaan lahamnin. Sumagwa gay manjari atawakan gay asik si kuman kurban bang pagkurban no pagay ga te subahat binettad we syara sin Islam party amban me jins atawakan amban bayuan manjari pagkurban. Bang upama niat nun basa
pasape amban iene bayuan binetta dua syara sin Islam yan, si tegin me pegkurban miaan. So, si miaan, me pong tinai kalasahan, miaan, gay miaan manjari, hininang we tewi niat ten biwe niat kurban. Upamanen, nansinin paasik me pong tinai. Jins, iene binettad, we syara sin Islam, iene kwe me miaan, amban me kifarat, bangkyo me makasapa, buga tetuman, suwe kyo makan siyempu aamiskin. Suwe kyo makan siyempu aamiskin. So, iene jeans, atawakan iene bayuan, kinakan, tinugila we aga masin Islam. Miaan, si pamakan no amiskin miaan, yene kakanan meke esosyele, yene kakanan baktul, pinagkakan we ko me buwas, duk yene lauk-lauk ne. Yene si kiparat no mian. So bang upama pindahan no bayuan binettad we syara Islam yan. Penu pa inum ko ne hadja coke. Sempu miskin inen. Duk tupas-tupas ne me pan. Atawakan wenu pakan no ne hadja me pansimada. Iye ne me sempu miskin mian. Duk me dembua pente juice atawakan dembua eskendi. So lamo di amban tapakan no sempu me miskin lay. Sempu amban may miskin lay. So, bang tinali-tali, bang si Allen Penno, pagpakan miskin, aan ne zimmanun, aan ne iene miaan dusenun, pagya may kikiparat ne kew sa gai. No, pensyara sin Islamin. Niya jeans, niya bayuan kinakan, binettad we syara sin Islam, yene kinakan pinagkakan we baktul me ketambal sin kaugture, kwe me buwas, lamod nila isampay lauk-lauk ne. So, bang pindahan no iene bayuan binettad syara sin Islam yan. Jeans binettad we syara Islam yan. Pepinuhap me pansimada ruk kokok ne. Pepinuhap me pansala ruk me eskendi ne. Peinu we basa tapakan no ne sempu miskin yan. Penku, ops, di kew. Ga pe ubus. Pamakan no iene miskin yan. Ga pe dangkat iene kiparat sa panulay. Wey ustad, bubakas nirupakan kupan si Mada, bu pinain, hadja, sikitehin makan siyempu miskin, penkugai. Niya tartantu jeans, bayuan, kinakan, binettad we syara Islam, iene kakanan miskin, kakanan me keeso, amban me buwas, atawakan ine ne epang nili, tinugila we syara sin Islamin, me pong tinai kalasahan, iene kinakan miyaan. So, hadya manjari iene pamakan nun. Na manjari, hangkan ne penku, kailangan subay iene bayuan. Sin iene pinaghinang nun, tumuun si binettad bayuan, we syara sin Islamin me pong tinai kalasan. Kumpas ko tahati wi iene, pakaradyaan inen me pong tinai. Sumagawa, duman maana niliwe gay manjari pengurung no me pansi madali, me askendili, atau akan me isi kurali, isi ibidli. Manjari pagsadakkan am. Lagi bang me garo niya tinugila, kung me pagsadak ka pinain, so langkum ine pagsadakkan. Ganali tugila we suwe pagsadakkan miyaan. So mangmangga tinugila we sin Islamin, nansiinin miyaan, gani a problema ni. Magsadak ka keruk semmek, magsadak ka keruk kinakan, magsadak ka keruk cellphone, maghadiya keruk me kitab, maghadiya keruk me electric fan, maghadiya keruk me putli mandi. So, luha, iyan salah sayan sadakahin. Naga niya binettad, bayuan, we Islam, bang ine pagsadakkanun. Ga niya. So, amban iyan, manjari keg sadakka ine bang samantaran halal do. Sa bang upama niya binettad, bayuan, we Islam, yene jeans, subay ni sisita. Megtuon iene bayuan hininang nuli. Duk iene binettad syara sin Islamin. Kuene me pegkurban. Atawakan kuene me kiparat pamakan. Aamiskin miyaan me pong tinai kalasahan. Napeggewan pindahan no. Ine bayuan. Binettad wa Islam lay. Penu inin kabayaan kun. Magpain Islamin wa pegkurbanin unta sapi kura. Penu gai.
Megkurban kuruk miaan megudhiyaku. Pende duk seddi me binatang upama me kenna. Inin pegkurban kun kenna. Cali ruyan. Basta tumuun si bulan haji. Cali ru kurban alen niyan pinain. Cali ru dhahiya alen nin. Sebad peg kun, kurban kun. Atawakan me keitan peg kurban kun. Ban pegad jamina peg kurban nun. Basas ganta sinumbali. Atawakan inuntul iyan si bulan haji lay. Petimbang nu si alen kurali. Pain ko si kau. Bang niat nun pag udhiyan yan. Bang niat nun. Pelevel nu me keitan iyan. Me sebad iyan. Iene si me kambing. Duk me si me unta. Atawakan si me iene miaan sapi lay. Pain ku me kehinang keo dem buat parkala bahau si agama. Parkala bid'ah si agama. Pegge nugila keo dem buat beyuan. Iene gak tinugila we agama Islam. We miaan hajja miaan. Hininang ten iene si ilaw miaan. So bang mian niat nun duman me peg udhiya. Atau akan duman me basa peg kurban. Gak niya me keine. Ge me keine bang me peg sadakanu. Iene me miaan. Sebad mian. Atau akan isi me keitan mian. Asik si alen sadakka. Pege kani tinugila we. Islam bang ine painte mian pag sadakanu. Nainin. Explainanin me pong tinai kalasahan. Insyaallah tetema vi. Kone pinein kun. Mian nisisita kailangan subay teindante bi iene dawabit sin hinang bahau sin Islam inen. Sikatelu ay yakuna al-amalu muwafiqan lisyari'ati fil qadar. Subay kaniya anin. Bangkabe manjari pegkurban. Pegelamud dia si jins. Si hukuman sapi. Teddo biyan si jinsul jamus pende. Aman syubahat na kung may marawi manjari pegkurban. Mian ay yakuna al-amalu muwafiqan lisyari'ati fil qadar. Subay pa inne kenya annen hinang nun megtuun duksyara fil qadar. Iene si itungan duk si takesan binetta dua syara' sin Islamin. Na number 1, fil qadar, si itungan may pong tinai kalasahan. So niya iyan itungan binetta dua syara' sin Islam. Lemikian niya takesan binetta dua syara' sin Islam. Tingad pakaradyaan miyan. Bang upamanin, unungan tikam example, iyan na may itungan si syara' Islam inin, mengkininin ketauhan bi we penno hati we itungan cara Islamin. Sambahayang 5 waktu. Sambahayang 5 waktu. Subuh 2 rakaat. Luhur 4 rakaat. Asar 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Isa 4 rakaat. Usduk may sunnat na inin. Sunnat subuh 2 rakaat. Sunnat luhul dehelu 4 rakaat. Uus puas luhul 2 rakaat. Sunnat asar gana sunnat ni. Rawatib. Puas maghrib 2 rakaat niya sunnat ni. Puas isa 2 rakaat niya sunnat ni. So itungan syara sin Islam si may pagsambayang. Nasbi kew 30 amban iene me mian subhanallah 30 alhamdulillah 30 Allahu akbar kadahatus iene mian la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Iene itungan syara binetta dua Islam si me zikir Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim min tellu. So gete do no pahala mian bangge min tellu subhat. Magtawap kew si Ka'bah min 7. Magsa'i kew elet sa paduk Marwah min 7. Nibag kew si Jamarat, Jamratus Sughra, Kubra, Wusta min 7.
iyan kemon itungan syara sin Islam. Itungan binettad kadar binettad we Islam. Itungan iyan lusiyan. So ina hinang no bang niya itungan binettad we syara sin Islam nisisita subay hinang nun megtuon duk itungan binettad we syara sin Islam niya. So bang upamanen niya teseb ku yene me si jin san sinile yene bayuan tinugila wa Islam wa miyaan me pegtibagin ko me pegtibag si batu si me jamarat yene bayuan binettad wa Islamin panyap binettad wa Islamin subay penibagin batu. So bang niya nibag duk me payong, bang niya nibag duk me sinelas, bang niya nibag duk me bagne, bang niya nibag duk me kayo, gay sahi tibag nilay, pegiga tumuun penibag ninduk jeans, bayuan binettad we syara sin Islamin. So connection en sinili. So nansiinin, connection duk itungan isab, bang upama niya nibag min ennem, ga sahi penibag nilay. We pegiga tumuon iyan emyaan duk binettad syara sin Islamin bahasa subay hadja min ennem subay min pitu so ga sahi pegiga tumuon iyene itungan binettad nen si itungan binettad we syara sin agama Islamin me pong tinaik kalasahan. So inin syaraten bi hanggang napsubay magtuhot aturan may pong tinaikalasan. Gi kita manjari kenya ngimbento agamate inen pinaisiwe tetu dialem pegge niya ni andang syara manara na dialem tahan tinuhot sa tahan magbebeg sa kite. Uy petelobong no dinon ngimbento nambahan sin agama sali rutege asal-asal mas labi ni kita patambano mangmangga niya asal-asal ni si agama Islamin. Ga niya tahinang mamera sulok may sahabatin mas labi ni kita patambano. So bang upamanen nan siinin. Gay manjari pindahan no itungan binettad syara wa Islamin tantunin subay kaya nuhot aturan. Subay kaya nuhot aturan may pong tinaik kalasahan. So magsugpat surut inen, atawakan David inen, dok iyan ito explain siya si Kedwelay, lemikian may batu miyaan, dinak tinibag wa Islamin, batu si Jamarat miyaan do. So bang upama tinibag nun, may semento malailay, tinibag no bang kayo maghadji, ine na hadja batu lai, tinibag nun may bang kayo maghadji, may hotel, pagay ba siya magtapit duruk may Jamarat, so gay sahi pagtiwag nun we. Tetiwag nun, duman bayuan dinaakwa agama Islam tinibagin. Isa. Kemerwenen bang kulang pe ienemian penibag nun. Ga sahi penibag nun. Ga tumuon si itungan binettad we itungan Islamin. Napain no, mabaya pa kunamba ng mapahala. Nibag ko, tibag ko inin. Mian me min sempu. Tiap-tiap dambu abatu tiwag ku me min duwempu. Pain ku si kao. Antanante kaya data tingin mo siya ili pinintin. Di keri kyo. Dakyo. We kao mengetauhan iye hinwe ek kapahalaan ni bangkyo ni magbin sempu. Rasulin ga ketauhan na hadja hati pahala menibag min sempuin pitu kayo ro ke penibagnen. Sine keu tao? Kau me ke imbento bahawe bang tibag no min sempu hadja pahalanen. Atawakan rasulin min pitu ru ienemian pangandaakan nen eni ketegtepan pahala mehjehin leisimian. Duero. Bangge kau tinuhut kun. Pein no min sempu la imehje pahalanen. Ubus gak ketauhan we rasulin, pegetaman min pitu ru ienipag, bangge isa berasulin tinuhut kun. Pegge min pitu ienipag, laiku min pitu miaan petegteb. Pegge bang ketauhan ne,
We niya pe mas palabi amban min pitu mian. Tinambahan na we na pege iye mas labi megeget mengedok pahala mekahin amban kita wikemon. So, mananin bang niya palabi amban miaan may pong tinay kalasan ngimmat. We basa pahadje pahalanin amban iye na itungan binettad we rasulin binettad we syarasin islamin. Pain ko si kau bid'ah hinang no yan hinang bahao pege bang bakas hadje pahalanin ko kinimat nulay tehinang nawe Rasulullahin pegi iye tamanan manusia baya ngedok pahala ekka amban kita bikemon tehinang nawe me sahabatin pegi me sahabatin siye tamanan baya ngedok pahala ekka amban kita bikemon me pong tinait kalasahan. So inin syaraten bi si itungan sin Islam nang kan bang niya nambahan itungan nambahayang subuh 3 rakaat. Way kayo yung nambahayang subuh 3 rakaat. Pagya 2 rakaat to sambayang subuh ini brad. Napin kuawe. Napang inin pin ne petelute nge ek kapahalaten. Oy tuan, lumabi ke amban surga. Problemahin bang kau lumabi amban surga dem buak ru. Iyan miyaan petujuhan nun. Way pinindahan way itungan bakas binettad way syarasin islamin. Petelunu duehin. Paampatnu petelunu ampatin. Pelimenu ampatin. Paampatnu teluhin. Uy, sino bekean tau? Uy, kau meke invento iyehin we. Sa inin hadja pahalanin. Bang tinambahan iyenemian itungan bakas binettad we syara islamin zaman tagna. Gak taano we no. Nahangkan ne bang niya ng bahayang 5 rakaat pinagtuuran automatic. Batal siyang bahayang niya. Bang niya ng bahayang subuh 3 rakaat pinagtuuran automatic. Batal siyang bahayang niya. Gisahi. Bang niya ng bahayang asar 3 rakaat automatic batal siyang bahayang niya. Gisahi. Wey, pegi gak tumuon itungan nin. Si itungan syara binettad we agama Allah subhanahu wa ta'ala. So ini kapandakan nen may pong tinai kalasahan. Inin dalil wegi kita manjaring imbento ang bandirihan te bang upamanen meniya asal-asal nen. Gay manjari tambahan te sa ingin na bang upamanen bangga niya dalil nen bangga niya asal-asal nen mungkin sa manjari patambate. Naupa mabettad te. Amban me panganda akan cin Islam miyaan pegtulak bala. Ubus itungan nen subay pinan min 7 tampo. So tinilaw kun min 7 tampo miyaan. Antag tekesua we nudem dalil we niya min 7 tampo subay kita bimiyaan. Mandi sa ili tinempuan. Mingkin tahala upama balain. Atawakan min 3 tampo. So bangga niya kesua no. Automatic 100%. Hinang miyaan. Ga tumuon si binettad wa islamin. Naman inalianan hinang bahauhin. So bang upama pepino pe si hinang lay. Mas labi ni wars. Ga niya. Te hinang jaman tagna. Tantunin teed. Bang upama may niya asal-asal nin tambahan no gay makajari. Sa ingin na bang mangga niya asal-asal nin patambano si Islam. Bahasa makajari. So ginin manjari may pong tinaikalasan. Sa tingin pakarajaan inin. So inin. Al-Qadar. Si itungan. Subeted ni sisita tumuon iyene. Itungan sin cara Islamin. Yene si itungan pinag-itung tenbimet. Naniya iyan, bang niya pa in makawas sa Surah Yasin, mindahatus, samiyaan pahalanin. Inin pasek queen inin. Bang niya makabas sa Surah miyaan, min 10, min 8, min 7, samiyaan pahalanin. So, kung ito petingko, tekew. Sibisarano miyaan. Dakew. Duman kwe gay kahagad si itungan nulo. Kwe manjari atawakan niya letar tanto tinarget min dahatos pinaniya asinin miyaan pahalaanin.
Sa kabayaan ko si kauhin, urunganun ko kutanda, urunganun ko kudalil. We bang basa teya sinin mindahatus siyamian pahalaanin, amban itungan Allah, amban itungan syara sin Islam. Bang upamanin ga niya te pengurung no ako? Bang upamanin ga niya keswan wamban Quran? Bang upamanin gana keswan wamban hadis? Bang upama gana keswan wamban pelengan sin meka sahabatan? Pagi itunganin asal niya tartantu itungan binettad we syara sin Islam. Ubus binettad no si akuin pen no pagi Quran no binasakun. Guni-guni adja atawakan akal-akal no pen ko si kau. Ops. Gay tema ko bisyara no yan. Wey. Pagi bang bakas niya itungan sa iyan mindahatus subay. Masa kita yasino isamen pahalaanin. Binettad na syara Islamin amban Quran amban lewe hadis. We itungan miya ang tumuon si syara tebi. Syara iyan sin Islam. May pong tinaay kalasahan. Na pinainway kayo magpain. We bang niya makabasa. Min sempu. Kulhuallahu ahad. Binettaran miyaan surga. Ay astana di alam surga. We kayo magpain bang niya makabasa kul huwallahu ahad min tellu timbang koro tabasane kemon Quranin. We kayo magpain bang kayo makabasa sa kul huwallahu ahad min tellu duk kul a'udzu birabbil falaq min tellu kul a'udzu birabbin nas min tellu dehelu amban patulinu duk ayat kursi mararahi na si kaum yan gapi amban syaitan. Petingko tekew. Penko ops. Dake ulali buyung. Bang way kumagpain bang niya makabasa kul huwallahu ahad min sempu. We binettaran astana dem surga. Tiya hadis nin. Dake ulali bang way kumagpain bang niya makabasa kul huwallahu ahad min tellu kul a'udzu birabbil falaq min tellu kul a'udzu birabbil binnas min tellu. We mararahi ni man gapi ni amban syaitan. Tiya hadis nin. So itungan miyaan, itungan binettad we syara sin Islam. So magawa, pinaku ko si kauhin, yen binisyarano yan, tiap-tiap sura miyaan magpain, kawa mindahatos, basta we sa miyan palanin. Kailangan kun dalil, kailangan kun amban Quran atawa kanaman hadis bang niya, kiduk tetuhut tebi megsumbaya-sumbaya binebegan. So, pasti manamal agamatin bi, may pong tinaikalasahan. So, nansinin, banggeh pinin tapaham te pahap, nansinin, paasik iyan hinang bahawin sampai may kebebeg gite, si hinang gane, binettad, we syara sin Islam, kebebegan tepi, pangannalanten bi, we pahalaan kite bi, pangannalanten bi, we niya kahapan tebi, inekew, kalaatan ni hati teddo tenbi. Sabab niya itungan paasek tebi. Niya parkala paasek tebi. Ga ne binettad itungan mian. We syara agama Allah Ta'ala. Lune kamban Quran. Lune kamban hadis. May pong tinai kalasahan. So ini inalinan bid'ahin. Inin may pong tinai kalasahan. Sulayan kung explain si kaamduk kitigi kahawa-kahawa na dya. Uwe pinain. Bid'anu, way pinain lang no, bumagbas sa Quran duisab, bunambahayang duisab, bu miyaan megjikir duisab, way ikaw sa ili. So sa miyaan surut nin, sa miyaan kondisyon nin, amban me dembuwa si ketelo, suway ni sisita kailangan si kadar, si itungan syara sin Islam, may pong tinaikalasahan, baya kita rugay. So, gay kayo manjari. Nambahan itungan syara sin Islam. Banggay inalawad we sin Islamin. Yene, inalawad we syara sin Islamin. Upama ko may pagzakat pitra, upama sili. Pente dagantang buwas. Takesan sin Islamin. Bang pedyawa billahi gay tinayma. Takesan gantangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syairi. So manjari niya ang labihan no, pege niya pelengan may keulamaan,
takesan mian, bisan sa ginanta we Rasulullah, bang niya palabi, nasadak ka ni iya nilabi nila. So gana problema nila si mian. Pagyan niya petoketante, dalil atawakan kaul sin may keulamaan, yene pangalabi te iyeli. Nabang upama kulangan ko isab itunganin. Kulangan ko itunganin. Naway kambangkam ng bahayang situlakan, 2 rakaat do. Way kambangkam ng bahayang situlakan, hinang 2 rakaat. Miyaan luhulin 2 rakaat, magribin, 2 rakaat isahin. Pinagsali way biduksubo kemon malengkan magrib 3 rakaat, tumangga ginantian bin. Abang siya makainang kami ng bahao. Pein ko si kao. Di kyo pito. Di kyo bra. Inin pun kinulangan we kami. 2 rakaat, 4 rakaatin hinang kami 2 rakaat. Lune ke Isa, lune ke subu, lune ke mian luhul. Malengkan bang magrib duk subu ga kinulangan we kami. Tiya dalilnin. Amban hadis Rasulullahin, we manjari kita magkasar, manjari kulangan ti 4 rakaatin. Pinedue. Basahun. Tiya basahun. Subang upama tabasano ne sa ili, bang mebbeg do kew hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, so, kahagad kew pagyan niya dalil na si pengulang kami itungan miyan. Niya dalil na si miyaan itungan kami miyaan. So pasti manamalan. So hangkan may pong tinaikalasan aturan. Bang may kuwe ito iyan protocol sin may nurse, may doctors. Sila hat tebi protocol. Kailangan suwe man tetuhut duk kitebi sanyang. So sayiro syara sin agama Islamin. Niya aturan sin agama Allahu Ta'ala suwe man tetuhut tebi antag-antag ni. Mula-mula tetek inexplain tebi inen. Itungan ay yakuna fil qadar. Tumuon miyaan may pong tinaikalasahan. So bang upama tetay maawi inin. Alhamdulillah tetay maawi. Papasti ko si kaam si miyaan si tamanan TGS kun supaya kam ge ulali ka ba. Webe pinain buinin hinang kahapan duinin hinang miyaan may agamaru waksa kam magpain we bida basa kam magpain hinang bahao inin sa babanin may pong tinaikalasahan. So niya ito magtilew. Bang upamanin ka pen umabot dagantang buga niya pinua. Banggay ko mekegees megpitra gana puaan mo gana niya miyaan kakanan no. Gana niya problema ni. Inalawd kewa syara Islamin dinakgene ke megpitra sababan kisigpitan iyan na miyaan mapatag si kaum yan. So sa ili sambung tilew no inin. Daranin te sambungan te bulan puasa miyaan. So sa ili may pong tinaikalasahan. Iyan ni si tangwad aturan sin syara Islam inin si itungan may pong tinaikalasan. So pag-ibang bakas, itungan nulu, iyo mahapin, si pengimat nubasa, o itungan inin mahapin, suwe dahatus, suwe duwehatus, suwe telwatus, limihatus, samyaan. Suwe nettad nuwe syara Islamin. Sumagua, ine itungan binettad we syara sin Islam, ene iyan itungan tamanan mahapin. Ga niya labini. Ga niya kulang ni. Paggeili binettad we Allah subhanahu wa ta'ala hin may pong tinaikalasahan. Dukili binettad we Rasul sallallahu alaihi wasallamin. Si tingad pakaradyaan in. So inin explanation. Syarahan. Siniyene si Ketellu. Amban ayyakun al-amalu muwafiqan li syari'ati fil qadar. Subay kailangan iyene tumuun itungan nen sigantaan nen binettad iyene we syara'lay sali rusi itungan sali rusi takesan may pong tinaikalasahan kailangan miyan subay miyaan
anu tebi. Nisisita we tebi miaan tinuhod. So upamahan me kadar si me itungan, yene me pinagwa we no zakatin peinde 2.5%. Bangkenian nen me tinanem me palay, bangka u miaan me magtatain ka u meg untulin. So palay numian pegwaan no 2.5% bang tapagani. Bang upama pasagaran no luu. Ulan Allah Ta'ala ruiye manataiyehin. Garu ini patuen sampai buwa. So mian zakat na mian 10%. Bang me palay atawakan me batad yene me tinanim. Bigi peinde. Gala mudle me buwa kayu mian si tenged pakaradyan inen. So bigi inalin na nuere habba. So mian gantaan cara Islamin 2.5%, 10% bangga hinatulwen Allah Ta'ala manataiyehin amban ulan ni. Bang kenian nen sin 2.5% pinagwain. Bang kenian nen bulawan 85 grams mian gantaan nisabnen. Mungkin manjari jinakatan dok umabot dan tahun. Mian lemikian pinagwaan weno 2.5%. So mian kemon itungan syara sin Islam. Dukat jatatali tebi kadar subay megtuon syara ten biluk syara sin Islam. Napang upama niya sinu 200,000 umabot dan tahun. Subay pinagwaan weno 2,500. 2,500. So bang upama peinu agai pinagwa ko nadya tiya niya zakat ku deng ibu pilak tiya niya zakat ku miaan 1,500 zakat 100,000 itu ate maun. Antanan te kira tak buon-buonan no. Ops. Dikyo pitu. Zakat no iyan 100,000 sinun cuwe pinagwa nun luu 2.5% dalam dan tahun. Hitungan syara sin Islamin. Kadar binettad syara we sin Islamin. Si sinu iyan miaan 200,000 yan. 2.5% cuwe pegwa no maananin bang na sinu 100,000. Cuwe pinagwa nun bilu 2,500. Kadar initong we syarain. Sogi ko manjari pepuklas amban mian. Nasa piya si zaman kue itu sin me 2 milyon umabot ne dan tahun. Sin me 500,000 umabot ne dan tahun. Ati ania tuan zakatku zakat sin 200,000 itu 500 pilak. Deng ibu pilak. Atau akan mian iye ne piye ne ga umabot iye ne sigantaan binetta dua syara sin Islam lay. Basa sahi pagzakat nuli. Basa tumuon pagzakat nuli. Pein ko si kao. Gay tumuon pagzakat nuli. Gay. Wey. Bang upama kimatan nun. We miyaan masahihin bang si agama tabi. Pein ko may kehinang bahao. Hinang yan, hinang bid'ah. Hinang bahao. Ngayinan kau gantaan. Bubakas niya ni gantaan. Binetta dua syara sin Islamin. Subay 2.5% pinagwa nun. Narakeo metad sin syara no. Okay, dombo pong tinaiku subay tinuhot nun syara sin Islam le. Yene binetad we syara sin Islam yaan. Naili betuk nen. Nabang upamanen ga umabot dan tahun tuan. Niya sin ko 100,000 sa ga pa umabot dan tahun. Pain ko si kau ga niya zakat na. We ga tuan jinakatan mo 100,000 na umabot. Pain ko. Kadar sin agama Islamin, mangkin manjari zinakatan sinin, subay umabot dan tahun. Eli itungan sin Islamin, kadar sin Islamin, subay umabot dan tahun mangkin zinakatan, hangkan ne kumagpain si kawe, ga pe niya zakat ne sin 100,000 yan, pege ga pe umabot dan tahun. So ligtas kiti. Napangupama niya magpain, 100,000 na sin nun. Nasubay yan na zakat ne bisan ga umabot dan tahun. Pain ko siya magpainlay. Dako metad syara no syara bahao. Makihinan kayo syara bahao binettad we. Buwakas na binettad we syara sin Islamin. Kadar binettad we syara sin Islamin.
sin sinakatanin, umabot 15,000, bang may si itungan ko ito, duk sumay umabot 15,000 miyan delem dan tahun. So mankin manjari pinagawa weno zakat nun, pegge miyan kaddar binettad iyan may syara sin Islamin. So hunit ka syaraten bi. Wallahi al-azim, wallahi sapahan ko si Allah Ta'ala. Syaraten bi tamanan mura ni binibbegan. Bang kita bihadja nuhut syara sin aturan, duk bang kita bi pilmi pakale, ga niya kaawaman tebi insyaallah. Bangkam pilmi pakali si pengajian, insyaallah syara agama Islam tenbi mura manamalan. Sumagua puun tebi kehunitan, sabab iye ne pegi kaawam memeputus kita hinbi, problemahin ge kita bi pakali, ga kita bi ngaji iye ne sitengen perkala ini. So inin me umat Islam, si tenged si ketelu, iye ne amban kondisyon, duk kita bi ge me kehinang, iye ne miyaan bid'ah tawakan hinang baha usya agama, suwe kailangan hinang ten bi ayyakuna al-amalu muwafiqan lisyari'ati fil qadar. Suwe kailangan iene kekehinang nun, megtuunduk iene syara si gantaan, si itungan, duk iene si takesan, atau akan iene binatad wa syara sin Islam yan. So may umat Islam, telu teeddo ten bi ilalew itu. Panagnaan, suwe tumuun sinabab, duk sababan sin Islam lay, kemeruwe, suwe tumuun si jins, si bayuan sin Islam lay, bang sapi ruk me kambing binetad wa Islamin, gay kumanjari meg kurban, duk me sevad, me keitan, atau me kura, ganap, pege niya jins, bayuan binetad wa Islam, si ketel te explain tebi, suwe tumuun iene si kayfiya, si al-qadar, si itungan, duk si takesan, iene takesan binetad wa syara sin Islamin. So may umat Islam, niya petusog patne, si kaampat, si kelime, si keenem, telupe. Miyaan sugpatnen, insyaallah subhanahu wa ta'ala, pesumute bi isab iene miyaan explainan na ininen, gito kapag ang pasabu kam sumu may pong tinai kalasahan, dukted tapaham tewi iene, tenged pakarajaan ininen. Pagyan nisisita inin, nisisita manamal, suway, kineteuhan we tebi, si tenged pakarajaan ininen. Duk kita bigay mura labo, may kahinang ine parkala bahao. Ininbento, we me siye magpain, we siye miyaan agamahin, buine keo, iene miyaan gahati. Niya pagkaukihan ne ruk pag-alab-alaban ne, duk iene syara binettad we agamate Islamin may pong tinai kalasahan. So mula purahan, bangpain tapahambi. Iene miyan hinang tebin inen, atau akan bisyara tebin inen. So kone pinain kulay, parkala iene hinang bahau, parkala sin bid'ah. Bangian takale tebi, megtuwi me sinduahin megriak be. May guru iyo, wasa bid'ah, wasa kemon. Gai, dakir megriak. Pakalehun dahu explanation nen, pakalehun dahu syarahan nen, mungkin kau megriak. Kumpasku, wallahi al-azim, yene me megriak. Pinain wasa bid'ah, bang tekelere explanation yene me sinupahat temyaan. Bintung siya balik, bang tema deru pahap, duk bang niya ru pikilan duk pangatean. Allah, bintung siya, gay basta-basta, ngimbento, sin agama, Allah subhanahu wa ta'ala, bang takalere may explanation ten inen. Insyaallah. Na sumaguwa, tekite ku yene may mag-react, atawakan yene may miyaan, yene may magpain, may gabakas, gingetuhan syarahan, atawakan gingetuhan may salasayan, bukak kayan, miana jatakali, anuin megtuin na mag-react, iyan mi angga pekitawahan de bang ine iyan explanation nen atawakan bang ine piyan salasayan nen. So insyaallah subhanahu wa ta'ala continue te bisumu subject te bin inin ine kita bi arak tumahataha
Salam dua nadja si ka am kemun. May pong tinay kalasahan. Salam dua si mea Malaysia. Miaan antag-antag ni kamluu. Salam dua si mea Kuala Lumpur. Duk si AKL. Salam dua si mea tak Kinabalu duk AKK. Salam dua arwisab si mea Sabah. Duk si mea Sarawak. Salam dua si mea miaan ini pintu Johor Baru. Salam dua arwisab si kamkem. Salam dua nadja si miaan pungtini kami dalam Philippines. Adelu pembani si Indonesia, si Brunei, si Timor Leste. Bang niya peluso magnat iyakan so salam dua si kamkemon. Lemikian salam dua si Philippines. Miaan antag-antag ni peluhan bidalam Philippines. Si Manila. Pito kita hap Sambuanga. Si Taluksangay. Si Manikahan. Si Sanggali. Si Muti. Si Kuruan. Si Bitali. Si Pulusan. Si Ipil. Si Buug. Sambuanga del Sur. Duk Norte. Del Norte. Salam dua si kamkemon. Mian. Mea Sakol Island. Si Mea Sakol Island. Si Busay. Salam dua si Mea Busay. Landang Laum, Landang Gua, Pasilmanta, Buli Mumpung, Ekaw sa Pasabu. May pong tinaiti amban mian Sakol Island. Si mian Sakol Island. Salam dua si may pong tinay kami. Si Sambuanga proper din, Delem City, Sambuanga City ten. Delem Dairah, Delem City. Salam dua si pong tinay kami si Dipolog, omban Dipolog Walpasabu. Salam dua si Kaubrad. Si Olongapo. Salam dua arwisab. Si Cavite. Salam dua si Laguna. Salam dua arwisab. Niya yung pong tinaite. Niya hati pong tinaite iyakan. Sumesek siya o sali si niya pe si Tagum City. Kasi mag-inbox. Salam dua si Kau. Maka mag-comment doyo sa salam dua si miaan kaam kemon. May pong tinay kami. Lupa pahap na kamadya bang kampan pinalihara wa Allah Ta'ala. Pong tinay kami dilem Basilan si Lamitan si Albarka native lahat Ipanboy Kalasahan si Albarka salam dua miaan si Lamitan. Salam dua arwisab si Isabela tamanan eka followers te si page inin amban Isabela. So salam dua si kaam si Mea Isabela Atuburan Muhammad Ajul salam dua municipal do isab pemikitan ko. So salam dua si Kemon mian Akbar salam dua sumisip salam dua arwisab Tabuan Lasa salam dua si Kemon. Mian gini kitawan municipal din Lantawan Maluso. Salam dua si kaam kemon may pong tinay kami dilem Maluso dem Lantawan. Demikian pong tinay kami si London, si Europe, dilem France, dilem London, si Spain. Demikian pong tinay kami si Amerika. Amerika salam dua arwisab si dembuak pong tinay ini alay sa mian murah-murahan pinalihara kay Allah subhanahu wa ta'ala. Salam dua si Middle East. Si Middle East, salam dua arwisab. Mula-mula si Lebanon. Salam dua si Lebanon. Si Syria. Salam dua si Misir, si Egypt. Salam dua nadja si Kemon. Si Egypt, si Oman. Si Dubai. Si Kuwait. Niya pang petek kayo mag-chat. Bang taat te Dubai pe pinain tuan Abu Dhabi pe. So lemikian gerop me kaine taat. Salam doa ne hadja si Dubai duk si Abu Dhabi. Arak du ko KL du Kuala Lumpur le sumagwa PGI magsangi PGI nin mag-asik. Salam doa na hadja si Dubai. Duk si Abu Dhabi. Lemikian si Morocco. Bang niya lu sumabu
si Morocco, salam doa na jabang ni ayakan lai. Demikian salam doa si me pong tinaitebi si Qatar, si Bahrain, si Iraq. Salam doa si siye kemon, si Jordan, si Sudan. Salam doa si siye. Pong tinay kami si Saudi, si me Jeddah mula-mula. Pong tinay kami si Jeddah, me kinausbahan luu. Kemon ne kam salam doa. Sali rukam kabagayan dukduman bagay. Salam doa si kam kemon luu. Papap ne kamadja. Subul neke. Atawakan bujang neke. Bituanan neke atawakan balu neke. Salam doa si kam kemon. Lemikian pong tinay kami si me Al-Khubar, si me Dammam, si me Al-Khamis, si me Dwadimi, Taib, si Makkah, dem Madinah, dem Tabuk, dem Umluj. Hatu pesi tuli kemon, mesin duele. Salam doa si kam kemon. Ngape ne kambang bangga mangapehin pe subu ne. Pegua ne mata ilalewin. Bang ni alu si bihing biga pengape ko itu le dalam Saudi na bangunanun bine. Ko arak mian lumawi plate nen siya para nambayang subu. Pong tine kami dem Riyadh. Salam doaan adja si kam kemon, me pong tine kami dem Riyadh. Si Darul Dzikir, si me Hayyu Shifah. Mula-mula salam doa si kam kemon, murah-murahan magkaswa kita bi pabalik. Murah-murahin inin. Katian niru ilokaan pabalik ahad. Kemon pong tinay kami dem Riyadh magtilew wang sumian kami gumua atau sumian kam bisita pito ahad. So manjari na kami pagua pabalik insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ko na kami inin ilekkahan pasyong kamihin insyaallah. So ko itule Hamis, Jumaat, Sabtu, Ahad makajari ni pagua insyaallah. So salam doa si kam kemon, murah-murahan dialim parihala kitebi. Ase Allah subhanahu wa ta'ala kemon maid na kusikaam silapal pagkilalihan tewi amban dunya labinan bang akhirat sumagwa dahil bambani ngan dua kita berahu subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illa anta nastaghfiruka Allahumma min jami'i dhunubi wal khataya nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.